ni ekipe y'umupira w'amaguru yabayeho mbere y'uko habaho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Yavuye aho yashingiwe cyangwa se yavukiye i Nyanza iza kuba i Kigali kubera ko niho yashoboraga kubona inyungu. Niyo ekipe ya mbere mu Rwanda yasohokeye igihugu ikajya gukina mu mahanga mu mikino ya CAF Champions League. Tugiye kuvuga kuri Rayon Sport. Abakunzi n'abafana bayo bayita ekipe y'Imana, bayita ekipe y'Abanyarwanda, bakayita Gikundiro, bayita Murera. Iyo batsinda baragira bati mubona bayita Rayon. Mu ndirimbo zamamaye zaririmbiwe iyi ekipe zirimo Mbabarira, Rayon Sport yacu yaririmbwe n'Ingangare n'izindi zitandukanye zivuga ibigwi mu mirongo itarigeze iva mu mitima y'abakunzi bayo. Kuri benshi mu bakunda umupira w'amaguru mu Rwanda birasa naho Rayon Sport ari igisobanuro cy'umupira w'amaguru. Bivugwa ko ari ifite abafana n'abakunzi benshi kuruta andi ma ekipe y'umupira mu Rwanda. Abafana bayo mu gutebya kwinshi bajya bagira batubureyo buravukanywa. Ngo ubureyo bushobora kuba buhererekanywa mu maraso umubyeyi akabuha umwana we. Rayon Sport ni izina riremereye kandi rikomeye. Ni umuryango umaze imyaka irenga 59 mu Rwanda ku mitima ya benshi bari mu ngeri zose z'ubuzima. Hari abajya kure bakavuga ko buri rugo rwo mu Rwanda rubamo umufana wa Rayon Sport. Niba atari nyirurugo n'uwo bashakanye, niba atari uwo bashakanye n'umwana babyaye, niba atari umwana mu rugo n'umukozi muri urwo rugo cyangwa se undi muntu uba muri urwo rugo. Aba banajya kure cyane bakavuga ko mu isi aho waba uri hose udashobora kumenya aho umureyo ari buturuke. None iyi ekipe ya Rayon Sport mu myaka irenga 59 imaze ishinzwe yabayeho ite? Amateka yayo nayahe? Umviye inkuru ya ekipe y'umupira w'amaguru yatangirijwe Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, nyuma ikaza gutura i Kigali, igakina, igatsinda, igakundwa, ikaririmbwa, igahinduka ikirango cy'umukino kuri benshi. Umva inkuru ya ekipe y'umupira w'amaguru yabaye nk'idini kuri bamwe, biyemeza kuri bamo igihe cyose bakiri hano ku isi, haba mu Rwanda cyangwa se hanze. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, mwereka umwambaro wambaye wakozwe n'abantu bo muri Bangladesh, uyu munsi ukaba wambaye uri hano mu Rwanda. Buri kanya mu nyanja z'isi haba hari ibihumbi by'ubwato bwikoreye toni zirenga miliyari 10 z'ibicuruzwa biva hariho hose ku isi bijye hirya no hino ku isi. Uku niko Global Shippers igeze ibicuruzwa ko bayigirira icyizere bakayituma mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Turukiye, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafasha abantu kandi kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri internet ku mbuga nka Amazon, Alibaba, eBay n'izindi. Iyo batumye ushobora kubaha avance ya 50% andi ukazayishyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 07 84 65 17 ukabatuma cyangwa se ugasura urubuga rwabo rwa internet #globalshippersrwanda.com. Ibyuko isi yabaye umudugudu uzabyerekwa na Global Shippers. Abanyarwanda benshi bifuza gutunga inzu. Iyi ni interuro idakeneye ubushakashatsi ngo tumenye ko ari ukuri. Ikindi abanyarwanda benshi bakeneye ni inzu zubatse neza kandi zikomeye. Mu yandi magambo, abanyarwanda bakeneye aba engineer beza b'abanyamwuga kandi b'inyangamugayo. Aba nitwe Mess Limited. Turi kompanyi y'impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba mu bwiza butagira ingano. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, batuye mu mahanga ya kure cyangwa se mu karere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera ku gisekuru gikurikiyeho. Wowe tubwira igitekerezo cy'inzu yifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiha isura ikunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima kuri Yamaha mu nzu ya Shema House muri etage ya 2 mu muryango nimero 17. Duhamagare kuri 07 27 73
0860 cyangwa usura urubuga rwa interineti wa3.mes/rawa. wowe uratubwira inzu urota ubundi tuyubake. Inkuru ya Rayon Sport yatangiriye mu mujyi wa Nyanza mu 1965. Umujyi muto ariko muri ibyo bihe wari umujyi ukomeye cyane kuko wari warigeze kubamo ingoro y'umwami. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga ndetse n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa wamusimbuye batuye igihe cyose muri uyu mujyi. Wari umujyi urimo amashuri akomeye nka Collège du Christ Roi ndetse n'urukiko rw'ikirenga rwarahabaye ruza kuhavanwa nyuma. Muri ibyo bihe rero mu 1965 wari umuyobozi w'ishuri rya Collège du Christ Roi witwa Padiri Chanoine Ernotte, umubirigi wari umaze igihe mu Rwanda. Niwe wisiye ekipe y'umupira w'amaguru Rayon Sport. Ntabwo nzi niba yarabizi ariko yarahimbye izina rizamara ibinyacumi by'imyaka yewe n'ibinyejana riri mu mitwe ya benshi. Yaratangije igisekuru gishya mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Icyo gihe Padiri Chanoine Ernotte ari kumwe n'abandi bagabo b'Inyanza barimo bari abakozi ba leta muri ibyo bihe ndetse n'abari abacuruzi bakomeye. Bamwe muri bo bari banasanzwe mu makipe y'umupira w'amaguru yo mu karere ka Nyanza nk'Amaregure, Amasata na Gasoro. Amakipe y'umupira w'amaguru yashinzwe bwa mbere mu Rwanda yarimo Amagaju, Amaregure, Amasata, Byumba, Gasoro na Ngabonziza. Rayon Sport imaze kubaho yabaye nk'aho ariyo ekipe y'Inyanza. Yabonye ubuzima gatozi ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 1968. Ihita iba ikigo kitari icya leta, inaba ekipe ya mbere y'umupira w'amaguru mu Rwanda yemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Kuva icyo gihe Rayon Sport yakinnye imikino myinshi ishimisha abayikundaga maze itsinda ama ekipe menshi. Abanyarwanda bararyoherwa barayiyoboka. Kuva icyo gihe izina Rayon Sport ryararyoshye cyane kuryumva no kurivuga. Gusa u Rwanda rwari rukibona ubwigenge, cyari igihugu kitarakomera. Mu ruhando mpuzamahanga u Rwanda ntabwo rwagaragaraga cyane kubera ko ubwabyo Rayon Sport yakundwaga n'abantu bangana gutyo mu gihugu cyari kitaragira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Nta bantu bashinzwe umupira mu gihugu bari bahari. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryashinzwe mu 1972, hashize imyaka 7 Rayon Sport itera umupira iririmbwa. Iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryinjiye mu mashyirahamwe y'umupira ku rwego mpuzamahanga harimo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ndetse n'urwego nk'urwo ngurwo ku mugabane wa Afurika CAF mu 1978. Gusa Ferwafa imaze kubaho yatangiye gutegura amarushanwa atandukanye. Shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru yakinwe bwa mbere mu 1975. Igikombe gihita gitwarwa na Rayon Sport. Nta gitangaza. Muri ibyo bihe by'imyaka ya za 70 iyi ekipe yari ikibarizwa i Nyanza n'ubundi kiri mu biganza by'abakozi ba leta n'abacuruzi b'Inyanza. Ndetse kandi uretse igikombe cya shampiyona cyo mu 1975, Rayon Sport yatwaye igikombe cy'igihugu cyari cyaritiriwe Perezida Juvenal Habyarimana mu 1976 n'1979. Ariko imyaka yo kwamamara no gukundwa kwa Rayon Sport yageze ku rundi rwego mu ntangiriro z'imyaka y'1980. Yongeye gutwara igikombe cya shampiyona mu 1981 ndetse mu 1982. Mu mateka Rayon Sport yabaye ekipe ya mbere yasohokeye u Rwanda mu mikino ya CAF izwi nka CAF Champions League, ihuza ama ekipe aba yaratwaye ibikombe bya shampiyona mu bihugu byabo kubera ko nyine yari yaratwaye igikombe cya shampiyona cyo mu 1981. Yahagarariye u Rwanda mu 1982. Muri ibyo bihe byose kuva mu 1965 Rayon Sport yari igituye i Nyanza, ariko abacuruzi benshi bari barahoze i Nyanza bari barungutse cyane mu bucuruzi bwabo. Bari barimutse baraje gukorera mu murwa mukuru i Kigali. Icyo gihe rero ekipe ya Rayon Sport yahisemo kubakurikira ivi Nyanza ijya kuba i Kigali ikurikiye nyine abayifashaga. Ubwo rero yari ije mu murwa mukuru i Kigali. Gusa yinjira mu mujyi yaje isanga umujyi ufite ba nyirawo mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Ba nyirawo bari Kiyovu Sport yahoze ari ya commune Kiyovu ndetse na Panthère Noire, ekipe yari y'igisirikare cya leta FAR. Rayon Sport i Kigali yakomeje gukundwa na benshi, maze bamwe mu bayirebye Nyanza bakomokaga muri ibyo bice by'Inyanza n'ibindi bikikije Nyanza
nabo bemera kuyikurikira i Kigali. Abandi bari abanyakigali yahasanze, maze abafana baba benshi. Gusa muri uyu mujyi iyi ekipe byatumye igira ihangana rikomeye cyane, ihangana nayo ma ekipe yari isanze mu mujyi wa Kigali. Kandi muri iyo myaka ya za 80 Rayon Sport iri i Kigali yatwaye ibikombe by'igihugu birimo icyo mu 1982 ndetse n'icyo mu 1989. Mu mpera z'ikinyacumi cya 80 ubwo ni mu 1980 ku bake ba Rayon Sport hiyongereho na ekipe yitwa Mukungwa yari yo mu Ruhengeri. Muri ibyo bihe iyi ekipe yatwaye ibikombe bya shampiyona byo mu 1988 no mu 1989. Ibihe byiza by'umupira w'amaguru uryoshye utuma abanyarwanda babaho bishimye byahindutse ibindi mu myaka ya za 90 ubwo ingabo za RPA Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda. Leta y'u Rwanda yahise ihindura umupira w'amaguru igikoresho cya politike na propaganda. Icyo gihe leta yahise ishora byinshi mu ntambara, ariko inatangira urugendo rwo gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Muri ibyo bihe hahise habaho ibihe by'amashyaka menshi. Amahuriro y'abarwanashyaka yamenyekanye nka za mitingi yabaga ubutitsa asimbura umupira w'amaguru ku bibuga na za stade. Uretse muri ibyo bihe umupira w'amaguru wahindutse igikoresho cya politike. Gusa na mbere yaho nabwo umupira wakoreshwaga mu mitegekere nk'uko byanditswe n'abanditsi batandukanye barimo Dr. Andrew Wells, umwongereza uzi cyane amateka y'aka karere k'ibiyaga binini. Yanditse igitabo yise Steeped in Blood, A Kazu and the Architect of Rwandan Genocide Against Tutsi, cyagiye hanze mu 2019. Ndetse byananditswe n'umufaransa-kazi Hélène Dumas mu gitabo yise Football et Violence, les clubs de supporters créés des milices interahamwe, cyagiye hanze mu 2012. Aba bose banditse ko leta ya Habyarimana mu kwimakaza ubutegetsi bwayo bwaranzwe n'ibikorwa by'irondabwoko n'irondakarere ndetse no mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi hifashishijwe umupira w'amaguru, by'umwihariko ama ekipe yari akunzwe muri ibyo bihe. Birumvikana imwe mu ma ekipe leta yashakaga kwiyegereza yari Rayon Sport, yari ifite abafana benshi mu gihugu. Umwe mu babaye mu buyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu witwa George Rutaganda yashatse kuyobora ekipe ya Rayon Sport, ariko abareyo baramuhakanira bamubera ibamba rwose kubera ko andi ma ekipe yose yari yarigaruriwe n'abantu bo muri leta bakayakoresha mu nyungu za leta. Uyu George Rutaganda washatse kuyobora Rayon Sport nyuma yaje kuba umwe mu bayobozi bakuru b'interahamwe, agira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse nyuma aza gufatwa akatirwa n'urukiko rwa Arusha igifungo cya burundu, afungirwa muri Benin ari naho yaguye mu 2010. Ibyo byose Rayon Sport yabiciyemo, ikomeza gukundwa mu gihugu hose ndetse ikomeza kuba ekipe ikomeye. Mu myaka ya za 90 mu Rwanda byaracitse kubera intambara, umutekano muke, kwigishwa ku mugaragaro ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bitandukanye washoboraga kubibona hariho hose. Gusa Rayon Sport yakomeje gukina, ikaba kimwe mu bintu bike cyane byari bisigaye byashoboraga guhuza abanyarwanda bagahurira muri stade babyina bishimira ibitego bya Rayon. Mu mwaka w'1993 Rayon Sport yongeye gutwara igikombe cy'igihugu mu gihe Kiyovu Sport mukeba wayo w'igihe kirekire yari yatwaye igikombe cya shampiyona. Gutwara iki gikombe byatumye Rayon Sport isohokera u Rwanda mu gikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, CAF. Ni muri iryo rushanwa rero Rayon Sport yagaragarijemo ubuhangange bwayo, yatsinze ekipe ikomeye ya Al Hilal yo muri Sudani. Uyu wabaye umwe mu mikino Rayon Sport yakinnye bwa nyuma mu kwezi kwa gatatu mu 1994 mbere gato yo gutangira kwa jenoside yakorewe abatutsi. Iki gihe Rayon yari igeze muri kimwe cy'umunani kirangiza cy'igikombe cya Coupe de la CAF des vainqueurs de coupe, cyaje kuba CAF Confederation Cup. Uyu mukino wabaye ku itariki ya 6 y'ukwa gatatu mu 1994. Rayon Sport itsinda Al Hilal yo muri Sudani ibitego 4-0. Ubwo Rayon Sport yari ikomeje mu cyiciro gikurikiraho. Nyuma y'iyo nsinzi Rayon Sport imbere y'abafana barenga 25,000 bari buzuye stade Amahoro i Remera, Rayon yahise itombora kuzahura na Kenya Breweries. Gusa uyu mukino wabaye mu gihe mu Rwanda ibintu byari bibi rwose. Hari ukwezi kumwe kuzuye neza mbere y'itangira rya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe propaganda zo gukangurira abahutu gutsemba abatutsi zari hose mu gihugu, mu binyamakuru, mu madini, mu nsengero n'ahandi hose. Ibintu byari bibi cyane.
ariko kimwe mu byahinduye igitangaza Rayon n'umupira w'amaguru muri rusange ni uburyo nubwo mu Rwanda ibintu byari bibi, abantu bamwe batotezwa, abandi bicwa, umutekano ari muke cyane, ariko icyo gihe abafana ba Rayon bavuye ibice byose by'igihugu mu rukundo rwinshi, baraza buzura stade Amahoro bareba uko Rayon itsinda abanyasudani. Icyo gihe yatozwaga n'uwitwa Raoul Shungu. Ni umukino wasize amateka akomeye mu mateka ya Rayon Sport kubera intsinzi, ariko unasiga urwibutso rudashira kuri benshi, kubera ko bamwe mu bakinnyi bakinnye uwo mukino, abayobozi bari bayoboye Rayon Sport icyo gihe ndetse n'abafana benshi bayifanaga ntabwo twongeye kubabona, kubera ko bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse kubera jenoside nta nubwo Rayon yigeze yitabira umukino w'icyiciro gikurikiraho, yagombaga gukina na Kenya Breweries, ndetse iyi ekipe y'abanyakenya yahise yikomereza kubera ko nta mukino wabayeho, kubera ko nyine Rayon Sport ntabwo yabashije kujya muri Kenya. Hari abakinnyi ba Rayon barokotse jenoside yakorewe abatutsi, barimo umunyezamu wayo Eugene Murangwa, barimo Misiri n'abandi batandukanye. Eugene Murangwa yagaragaje uburyo abakinnyi bagenzi be batahigwaga bamurwanyeho rwose mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, abasha kurokoka. Jenoside imaze guhagarikwa, igihugu cyari cyarashegeshwe na Rayon Sport, nuko birumvikana benshi mu bakinnyi bayo, abatoza, abafana n'abayobozi bari barishwe, abandi barahunze. Abanyamahanga bahoze muri Rayon b'abakinnyi n'abatoza bari baravuye mu gihugu. Gusa Rayon nubwo yari yarashegeshwe, ariko ntiyari yarashize ngo ihere burundu. Umupira w'amaguru nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi wongeye kubaho, n'ubundi bitangiriye kuri Rayon Sport. Mu gihe igihugu cyari mu icuraburindi, abantu bari mu gahinda n'ihungabana, abantu bafite ibikomere, abari barahoze mu mupira w'amaguru bagerageje kongera kwihuza, maze bwa mbere kuva jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwa, hongera kuba umupira w'amaguru mu Rwanda wahuje ekipe ya Rayon Sport na Kiyovu Sport, wabereye kuri stade regional i Nyamirambo. Hari ku itariki ya 11 y'ukwa 9 mu 1994. Uyu mukino wabaye ekipe ya Kiyovu Sport ifite abakinnyi buzuye, naho Rayon Sport abakinnyi bayo ntabwo bari buzuye. Ibi birakwereka ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi uburyo zari zimeze, kubera ko ekipe y'igitangaza ya Rayon Sport yari ikomeye mu gihugu bitavugwa mbere ya jenoside. Mu mezi 5 yonyine Rayon Sport ntiyari kibasha no kubona abantu 11 bahagarara mu kibuga ngo bakine mu izina ryayo. Iyi ekipe yagerageje gushakisha abakinnyi batayihozemo, maze ibona ekipe yuzuye. Nyuma y'aha ngaha umupira wongeye gukinwa i Rwanda, abahunze baragaruka, igihugu gitangira kubakwa bundi bushya, umupira ugira uruhare mu kucyubaka. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, kugera Rayon Sport byasabye abantu bayibayemo kongera kuyitangira, irongera ibaye ekipe y'umupira w'amaguru. Uwa mbere wagize uruhare mu gutuma Rayon Sport yongera kubaho ni Murangwa Eugene, wabaye umunyezamu w'iyi ekipe igihe kirekire, ndetse anayiberamo icyamamare cyane kuva mu 1988 kugera mu 1997. Uyu Eugene Murangwa yari amaze kurokoka jenoside yakorewe abatutsi. Uyu niwe wongeye guhuza bamwe mu bakinnyi bahoze bakina muri Rayon bari bakiri mu Rwanda, maze batangira imyitozo. Nkuko byanditswe mu nkuru irambuye yanditswe n'ikinyamakuru Igihe yo mu kwezi kwa 9 muri mwaka wa 2024, Eugene Murangwa yavuze uburyo yajyaga ahura na bamwe mu bari abakunzi ba Rayon Sport bari bakiri mu Rwanda, bakaganira bareba uko ekipe yakongera kubaho. Yaragize ati, naje kugenda mpura na bamwe mu bari basanzwe bazwi nk'abakunzi ba Rayon Sport, baba bari bari mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se bari bavuye hanze yarwo, maze dutangira kureba uburyo hashakwa abantu babishoboye kandi babishaka, maze bagafata inshingano zo kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Kandi uretse Murangwa Eugene n'abandi bantu bari abakunzi ba Rayon Sport, habayeho gushaka ubuyobozi bushya bwongera gusana ekipe. Uku niko komite nshya ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yagiyeho, bigizwemo uruhare rukomeye na Maître Zitoni Pierre Claver, wari usanzwe muri komite ya Rayon Sport yariho mbere ya jenoside. Murangwa abigarukaho nabwo yaragize ati, dufatanyije twashatse abantu mu bakunzi ba Rayon Sport bari bamaze kugaruka mu mujyi wa Kigali, maze tubasaba kwinjira muri komite nshya yagiyeho mu mpera z'umwaka wa 1994 cyangwa mu ntangiriro z'1995. Inama yashyizeho komite nshya
yayobowe na Paul Ruhamyambuga ibera ku kibuga cyo kumumena muri Saint Andre i Nyamirambo. Aba nibo bakoze ibikorwa byose byo gutegura iyo nama, nko gusaba aho ibera, gushaka intebe n'ibindi byakoreshejwe, kwandikisha amabaruwa atumira n'ibindi. Iyi komite yagiyeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yari igizwe na Paul Ruhamyambuga ari we president, Celestin Musabyimana wari vice president wa mbere, Aimable Kamegeri wari vice president wa kabiri, Maître Zitoni Pierre Claver wari umunyamabanga, Nshogoza Gerard wari umubitsi, na Rudasingwa Jean-Marie Vianney wari umuyobozi wa technique. Iyi komite rero yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo Rayon Sport yongere isubirane, ku buryo nyuma y'igihe gito abakinnyi hafi ya bose bari barahungiye mu bihugu duturanye bari baramaze kugaruka mu Rwanda. Ekipe yongera gutera umupira. Nyuma ya jenoside, Rayon Sport yakomeje kugenda itera imbere, itwara ibikombe. Kandi icyo gihe Rayon yongeye kugira ama ekipe akomeye ihangana nayo, arimo yahozeho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nka Kiyovu Sport, Mukura Victory Sport na Etincelle, ndetse n'andi yaje mu mupira w'amaguru ari mashya, arimo ekipe y'ingabo z'igihugu ya APR FC, Atraco, Police FC, ndetse na ekipe y'umujyi wa Kigali, AS Kigali. Kugeza n'uyu munsi, mu myaka 30, zimwe muri izi ekipe ziracyahangana cyane na Rayon Sport. Uyu mupira w'amaguru witaweho cyane na leta y'ubumwe yashinzwe mu kwezi kwa karindwi mu 1994 nka kimwe mu byagombaga kugira uruhare mu kubaka igihugu no guhuza abanyarwanda. Rayon Sport yongeye guhaguruka iturutse ku butaka aho yari yararyamishijwe na jenoside yakorewe abatutsi, yongera kubaho, iratsinda, irakundwa kugera n'uyu munsi. Umutoza wa mbere Rayon Sport yagize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni Roger Rudasingwa, wari wungirijwe na nyakwigendera Deo Kanamugire. Gusa nyuma yaho Raoul Shungu wari umutoza wa Rayon Sport mbere ya jenoside yakorewe abatutsi yaje kugaruka ahagana mu 1996-97. Icyo gihe Rayon yongeye gukina shampiyona y'icyiciro cya mbere ndetse nitabira amarushanwa y'igikombe cy'igihugu noneho cyiswe cy'amahoro. Mu 1995 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryinjiye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika ndetse n'iyo hagati ryitwa Sekafa. Amarushanwa ya Sekafa nayo Rayon yarayitabiriye aho yabereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Mu myaka yakurikiye jenoside yakorewe abatutsi, Rayon Sport yagaruye umutoza Raoul Shungu nari mbivuze mu kanya, maze Rayon Sport irakundwa bya nyabyo. Kuri ya mazina yahoranye hiyongeraho Gikundiro. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bufatanyije n'umutoza Shungu bashatse abakinnyi baba abanyamahanga n'abanyarwanda, maze hubakwa ekipe ikomeye ku buryo hari abafana ba Rayon benshi bavuga ko ekipe yabo yo mu 1996, 1997 n'1998 ariyo Rayon Sport yabayeho ikomeye mu mateka kurusha izindi zabayeho zose kugeza ubu. Iyi ekipe rero yatwaye ibikombe bya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda byo mu 1997 n'1998, ndetse iyi ekipe yatwaye ibikombe by'igihugu birimo icyo mu 1995 n'icyo mu 1998. Rayon Sport yarenze imipaka y'u Rwanda itwara igikombe cya Sekafa. Iki gikombe Rayon yagikuye muri Zanzibar ubwo yatsindaga ku mukino wa nyuma ekipe yaho yitwa Mlandege yo kuri icyo kirwa nyine. Bayitsinze ibitego 2-1, bitsindwa na rutahizamu w'ibihe byose Jimmy Gatete na Mbusa Kombe Billy. Ahangaha Rayon Sport yabaye ekipe ya mbere yo mu Rwanda itwaye iki gikombe inabikorera hanze y'igihugu. Ikinyejana cya 20 cyarangiye Rayon Sport imaze kongera kwigarurira umwanya yahoranye mu mupira w'amaguru mu Rwanda no mu mitima y'abanyarwanda. Yari imaze gusubirana umwanya wayo, yari mu bushorishori bw'ubuhangange bwayo, maze Gikundiro cyangwa se Murera y'Abareyo iba ekipe y'igihangange mu mupira w'u Rwanda. Ikinyejana cya 21 n'ubundi cyatangiranye n'ubuhangange bwa Rayon Sport ikomeye, ikina itwara ibikombe birimo ibikombe 2 bya shampiyona byo mu myaka 2002 n'2004 ndetse n'igikombe cy'amahoro cyo mu 2005. Bigeze aha Rayon Sport yakomeje guhangana, ariko gutwara ibikombe biragabanuka. Ama ekipe yari ihanganye nayo nka APR FC na Atraco arayibyiga rwose, abari yatwara ibikombe byinshi. Gusa mu 2007 Rayon Sport yatwaye igikombe cyo kwizihiza imyaka 100 umujyi wa Kigali wari umaze ubayeho,
ni igikombe yatwaye itsinze Mukura ku mukino wa nyuma. Ariko muri rusange kuva mu 2005 ntabwo ekipe y'Imana nk'uko abafana bayo bayita yatwaye ibikombe byinshi. Mu 2012 Rayon yumvikanye n'akarere ka Nyanza ko kayibera umuterankunga. Ibyo bituma Rayon Sport nyuma y'imyaka 30 yose ifunga amavarisi isubira i Nyanza ijya guturayo. Wari meya wako karere icyo gihe Murenzi Abdallah yayibereye umuyobozi, maze Rayon Sport iba Rayon Sport. Nuko nkuko yabikoraga mu myaka ya za 70 na za 80 mbere y'uko izi Kigali ikubita ama ekipe karahava, ku buryo uyu muvuduko yari iriho wanatumye itwara igikombe cya shampiyona cyo mu 2012-2013. Aha yahise ifatiraho, maze mu myaka yakurikiyeho itwara ibikombe bitandukanye byihuse. Rayon yatwaye igikombe cy'igihugu mu 2016 ndetse itwara igikombe kiruta ibindi mu Rwanda mu 2017. Yatwaye ibikombe bibiri bya shampiyona mu myaka ibiri yakurikiranye, birimo shampiyona yo mu 2016-2017 n'iya 2018-2019. Muri iyo myaka Rayon Sport yari imeze neza cyane, kubera ko nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona cya 2016-2017 yasohokeye u Rwanda mu mikino nyafurika y'irushanwa ry'umupira w'amaguru kuri uyu mugabane. Rayon yanditse amateka icyo gihe muri Afurika, yabashije kugera muri 1/4 cy'ayo marushanwa. Ibi byongeye kuzamura izina Rayon Sport atari mu Rwanda gusa, ahubwo no muri Afurika yose, kubera ko yari ihagarariye akarere u Rwanda ruherereyemo. Icyo gihe Rayon Sport mu 2018 yabaye ikipe ya mbere ikomoka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba yageze muri 1/4 cy'amarushanwa nyafurika. Gusa nyuma y'umwaka wa 2019 ntabwo iyi ekipe yongeye gutwara ibikombe, by'umwihariko mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Gusa mu mpera za saison y'2022-2023 iyi ekipe yongeye gutwara igikombe cy'igihugu cy'amahoro itsinze ya PRFC, ndetse yanatwaye igikombe kiruta ibindi cyo mu 2023. Ni vuba hangaha rwose. Muri make kugeza uyu munsi Rayon Sport imaze imyaka 59 ishingiwe i Nyanza, igahabwa izina ryamamaye mu mupira w'amaguru mu Rwanda no hanze yarwo. Ifite ibikombe byinshi yatwaye birimo 9 bya shampiyona, ibikombe 10 by'igihugu, ifite ibikombe biruta ibindi bibiri, ifite igikombe cya Sekafa n'ibindi bikombe bitandukanye yagiye itwara. Ibi bihindura ekipe ifite ibigwi n'amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Iyi Rayon Sport ikundwa n'ingeri zitandukanye z'abantu, abasaza n'abakecuru, abagabo bakuze n'abagore, abasore n'inkumi n'abana bato. Ikundwa n'abantu bayikunda kuko yakunzwe n'ababyeyi b'ababyeyi babo. Mu mwaka wa 2025 Rayon Sport izaba yujuje imyaka 60 ibayeho. Muri iyi myaka yose iyi ekipe imaze ibayeho yakoze byinshi. Abafana bayo bahagurutswa inshuro zitabarika n'ibyishimo by'ibitego yatsinze, barira amarira menshi kubwo ibitego yatsinzwe n'ibindi bibazo byayibayeho. Yaremye ibihe by'ibyishimo n'urwibutso mu mitima y'Abanyarwanda. Ibi byose yagezeho byaba guhinduka ekipe ikomeye mu gihugu, ibikesha abantu batandukanye barimo abayiyoboye, ariko cyane cyane abafana bayo. Hari amazina yasigaye mu mateka ya benshi baciye muri iyi ekipe ya Rayon Sport imaze imyaka myinshi iriho. Bamwe ni ababaye abakinnyi bayo, abatoza bayitoje n'abayiyoboye. Bamwe baracyariho, abandi ntabwo bakiriho. Abandi barashaje bageze mu zabukuru. Aba bose ibyo bakoze nibyo bituma uyu munsi miliyoni z'abantu baramukira kuri internet no ku maradiyo bumva amakuru avugwa muri Rayon. Nibo batumye natwe tuvuga ibi. Mwakoze kutwumva.